Zlatibor je promovisao danas u Topoli svoju turističku ponudu. O tome razgovaramo sa Milošem Planićem iz turističke organizacije Zlatibor. Pa evo, zadovoljstvo nam je što se danas nalazimo ovdje u Topoli. Prije svega želim da zahvalim našim domaćinima na jednoj srdačnoj dobrodošlici ovdje. Mi smo ovdje povodom naše promotivne kampanje pod sloganom Zlatibor otkrite gdje počinje vaša priča, kako bi predstavili letnju turističku ponudu najpoznatije i najposjećenije planinske destinacije u Srbiji, planine Zlatibor. Verujem da su ovdje naši lokaliteti uglavnom poznati i dobro turistima. Tu su svakako Stopića pećina, muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, vodopad u Gostilju, Boškova voda u Ljubišu, letnji sadržaj ski centra Tornik, Dino i Avantura park, kaubojski grad El Paso City, svi su oni spremni za još jednu uspješnu letnju turističku sezonu. Pored dobro poznatih lokaliteta, mi imamo i neke novine koje ćemo ovdje danas predstaviti. Na prvom mjestu tu je svakako Zlatiborska Gold gondola, najduža panoramska gondola na svetu. Ona je duga 9 km i spaja sam turistički centar Zlatibora sa planinskim vrhom Tornikom. Vožnja u jednom pravcu traje oko 25 minuta i pruža turistima zaista jedno nezaboravno iskustvo i ne sumnjamo da će ona biti turistička atrakcija broj 1 novog leta za Zlatibor, da će upravo za nju vladati najveće interesovanje turista. Turisti svakako mogu uživati i u obnovljenom izgledu Kraljevog trga, a u sam Kraljev trg podignut je jedan impresivan hotelsko-apartmanski kompleks koji se prostire na oko 40.000 kvadratnih metara. Izgradila ga je firma Galens Invest i njegovo otvaranje se također očekuje pre početka letnje turističke sezone. Također bi istakli da je Zlatibor u potpunosti zdravstveno bezbedna destinacija. U proteklom periodu lošije epidemiološke situacije, hoteli, restorani, lokaliteti radili su smanjeni kapacitetima, manifestacije nisu održavane, dakle poštovane su mere koje je propisao krizni štab. Sada se epidemiološka situacija dosta poboljšava i mi se nadamo velikom broju ljudi koji će ovog leta boraviti na Zlatiboru. Što se tiče turističke organizacije Zlatibor, ovog leta naš fokus je na aktivnom turizmu. Mi smo za posetioce naše planine pripremili jednu brošuru koja je izrađena za ovu sezonu, koja sadrži sve informacije u vezi aktivnog odmora, kao i neke servisne informacije koje će trebati turistima koji budu boravili na našoj destinaciji, uključuju cene ulaznica lokaliteta, radna vremena, kao i cene usluga smještaja, kako hotelskog, tako i privatnog. Također, za posetioce našeg štanda ovdje u Topoli organizovat ćemo jednu nagradnu igru. Nagrade će biti bogate, uključivat će ulaznice za lokalitete, uključivat će smještaj na Zlatiboru. Potrebno je da se slikaju u jednom fotoramu koji mi imamo ovdje. Nagrade će se deliti preko našeg zvaničnog Instagram naloga. Potrebno je da označe naš zvanični Instagram nalog, označe lokaciju grada i za svaki grad koji mi posjetimo u toku ove letnje promotivne kampanje mi ćemo izvući po jednog pobjednika. Koliko gradova ste do sada obišli? Do sada smo obišli 12 gradova i ovo nam je sad 14. grad po redu i obići ćemo još neke destinacije u Vojvodini, tako da prezentovat ćemo svakom delu Srbije našu letnju turističku ponudu pre početka letnje turističke sezone. Da li se radi na novim turističkim sadržajima? Naravno, kao što sam vam rekao, Gold gondola je zaista turistički sadržaj broj 1. U ovom periodu korone mi smo iskoristili renoviranje i obnovljenje izgled Kraljevog trga, tako da ima dosta novih sadržaja i uvek na Zlatiboru, tako da očekujemo sve veći broj ljudi na Zlatiboru. Danijela Đokić-Pantić ispred opštine Topola, Topola na Zlatiboru, Zlatibor u Topoli. Danas smo ovdje ugostili vaše kolege iz turističke organizacije Zlatibor, oni su nam predstavili svoje kapacitete. Šta Topola ima da ponudi na Zlatiboru? Ovako, najprije ću da se zahvalim dragim kolegama iz turističke organizacije Zlatibor koji su ovdje kod nas odlučili da prezentuju sve ono što ta zelena planina može da ponudi našim dragim posetiocima u vreme ove pandemije kada smo se svi tako sklonili u neke zdrave krajeve i u neke bolje, na neki kvalitetniji način da iskoristimo naš odmor. Što se tiče same Topole, meni je jako drago da se ostvaruje jedna ovakva saradnja sa turističkom koja zaista iza sebe ima rezultate i vrlo profesionalno je uključena u turističke tokove. Nadam se da ćemo mi ovdje u Topoli da prepoznamo ono što bi Topoli moglo da bude prepoznatljivo, a što možemo da ukrademo od Zlatiboraca i da primenimo ovdje kod nas. Ono što mi možemo da ponudimo Zlatiboru i hotelima i privatnom smeštaju su svakako voće i vino. Da li se razgovaralo i o takvoj saradnji, da kažemo privrednoj, sa
predstavnicima Skupštine opštine Čajetina. Da, tako je. Ova naša Topola je prepoznatljiva upravo po vinskom turizmu i po poljoprivredi, tako da je to jedna strateška akcija koju ćemo mi da sprovedemo zajedno sa čelnicima i opštine Čajetina i naravno sa čelnicima turističke organizacije Zlatibor. Naša zdrava hrana, vino, čak i veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koji pored toga puno toga mogu da ponude. Nadamo se da će pronaći put do mnogih ljubitelja dobre kapljice, dobrog zalogaja na samom Zlatiboru. Nakon posete novinara Topole u organizaciji Turističke organizacije Srbije, u organizaciji Turističke organizacije Oplenac, imamo danas ovde posetu kolega iz Turističke organizacije Zlatibor. Šta može Topola da nauči od Zlatibora, a šta Zlatibor može od Turističke organizacije Oplenac da nauči? Da, naravno. Ovde smo danas da podržimo pre svega promociju Turističke organizacije Zlatibor i radimo u tom pravcu, znači baš smo i razmenili neka iskustva pre početka ove promocije i nameravamo, Bože zdravlju, saradnji sa njima da i mi nešto slično ponovimo kod njih na Zlatiboru. I ujedno da, kažem, ta uputstva. Uporedimo naša saznanja sa... Sljedeći koraci su neki, nakon ove posete, znači ići ćemo u neku studijsku posetu Zlatiboru, da bi baš upravo to, znači nešto i naučili od kolega sa Zlatibora. Studijska poseta, pretpostavljam, će biti sastavni deo da novinari 5 dana provedu na Zlatiboru. Pa da, može se i tako reći.